West Karbi Anglong Hamren MSC constituency ke parlo Jeng Khalong kido BJP Hamren Mondol Arkoya Cheklo ni phai Trokarni CM Dr. Tuliram Ronghangpen ingpupondo. Non-MLA election ang leji dok apor BJP Rachoriya Songalong ke claim kidam nangjia site ami ong bomdo. Lason si BJP Hamren constituency BJP claim bang puatum kachingki ga chethan lapen ke sangasai hemdo nangjipu local MSC Mongol Sing Timung pen matha ponsi Mondol office Kim ponsi petang pondo. Ki Kim Kirang Tangsi ni phai Trokarni CM Dr. Tuliram Ronghangpen ingpupon. Labang Mondol sa Hemkang Pupon along CM Dr. Tuliram Ronghang, BJP WKADC President Prodip Ronghang, Local MSC Mongol Sing Timung, EM MSC Lapen, BJP Klembang Puatum Chetongdun. EM Lapen ke MSC dan Sing Biakai XCM Pechenglo dan Chetong District West East Office Berkedan Mondol Komite Presiden Sarsing Nang coba cenglo atau bagaimana deh lihat program Jololo, Mohila Morcha, Jawa Morcha, ST Morcha, Minority Morcha, T Morcha, Kisan Morcha kali Mondol asai hamil program ini dikai cincin han. Parti itu iklan kita, konsensian kalau konsensi iklan kita lima sebelum itu aja han kecimu. Tim lo lagi masih morsi di mau kehai han Jolo Parti itu ada Mondol office Kangpu. Long alam ni lo ada kelas itu ada di lingkungan provinsi Jorosi. Board Hall Pen Priyanka Balmiki KTV News.